نوبتی برنامه هم قلم و هم علم روزنامه‌نگار شناخته و نامور تاجیک کرمانشاه شریفزاده هستند. استاد کرمانشاه، دوره طلایی فعالیت روزنامه‌نگاری شما با دوره فعالیت در جوانه تاجیکستان، کمسمال تاجیکستان، زمان جوانه تاجیکستان راست آمده است. چه خاطره های شیرینی از اون دوره دارید؟ در حقیقت فعالیت روزنامه‌نگار را از جوانان تاجیکستان شروع کردم. اون وقت کمسمال تاجیکستان با ختم دانشگاه از سال 1980. هر یک روزی که در کمسمال تاجیکستان، در جوانان تاجیکستان گذراندیم خود یک صحیفه خاطره عمر است. پیتی که در جوانان تاجیکستان بود، محیط ژورنالیستی دیگر رسانه‌ای که کار کردید یا میدونید چی فرق داشت به فکر شما؟ محیط جوانان تاجیکستان تماما محیط دیگر بود. شاید از آن که در اون وقتا اصلا اون سالها اداره گازت یک جای بسیار جدی بود. اصلا نه هر کس به مثل امروزه در ردکسیون رو آزاد شده می در اومد. یک هراس مردم هم داشت تا جای. من فکر میکنم که اون هراس نه بلکه احترام به اون نشریه یا ردکسیون بوده است. از حالا که فکر میکنیم، لیکن همین گونه محیط اصلا در تمام نشریه ها حکمران بود، ردکسیون ها، ولی نه در جوانان تاجیکستان. همین دلیل اساس واقعی دارد که تعداد نشر جوانان تاجیکستان از 100 بالا بود و برای آن که تعداد نشر جوانان از گازت اول از تاجیکستان شوروی نگذرد، سابق پرزیدنت تاجیکستان شادروان قهر محکموف گفته بود که پیش آبونه جوانان تاجیکستان را گیره تا از روزنامه حکومتی نگذرد. بله، این گپ قهر محکم رحمتی نیست، ولی موقع بخش مطبوعات کمیته مرکزی حزب بود. اون وقت یک بخش بود، سکتور میگفتن، رهبری عمومی مطبوعات جمهوری را به عهده داشت. اونها در حقیقت مسئله آبونه این گپ بود. یعنی سال 88 مثلا آبونه ما الکی به 180,000 رسید. سال 89 قریب 190,000 گذشت. در اون حالی که مثلا به تاجیکستان سوویتی هنوز 150,000 بود و از ما که به 180,000 رسید. البته این یک طرف در اون وقتا چیزی شوخی نبودیم. چکل می شود که نشریه کمسمال نشریه رقم یک حزب آبونشی بیشتر داشته باشند. بنابراین به طور سپارش‌های تلفنی خطی یگان چیز نبود، نه قرار حزب بود نه فرمان حزب، هیچ نبود، ولی سپارش‌های خطی به تمام شعبه‌های علاقه شهر و ناحیه‌ها رفته بود که دیگر با کمسمال تاجیکستان آبونه را قبول نکنید. و از بس که تلگرام‌های زیاد می آمد شکایت از خواننده ها که ما را قبول نمی کند و در اینجا با یک فریب نظر هم دست دادن. ایندکس آبونه بود 5 رقمه. همون ایندکس های آبونه ما و کمسمال تاجیکستان نشریه روسیه ما رقم آخرش فرق میکرد فقط. ایواز کردن. وقتی که با کمسمال تاجیکستان گفتم می نویسند، اون کارمندان پشت گفتن نمیتونست که ممکن نیست. مایلش میگفتند ایندکس کمسمال تاجیکستان اعلام میکردند. خیلی اون مشتری خرسند که با کمسمال تاجیکستان آمده شد. از پشت همون معلوم شد که کمسمال تاجیکستان از پشت همین پیشگیری کردن آبونه با کمسمال تاجیکستان تعدادش 10,000 آبونه‌چه زیاد شد در همون سال. یعنی همین خیلی یک وای بود. یک طرف رشک کسبی، از طرف دیگر در اون وقت ممکن نبود که نشریه رقم یک باید اصلا زیاد باشد. با سابق سردبیر جوانان تاجیکستان طلعت نگاری صحبت هم داشتیم در مورد همون اعتراضی که گفتم، دو ستونی خالی در روزنامه. آن کس شرح دادند، موافق شرح آن کس گویا این اعتراض به خاطر چی بود؟ به خاطر آن بود که در مسئله دادن خانه بود.
مسئله منزل هم بود ولی اصلا مسئله محتوا بود. از بس که سال 1988 دوره کمسمول تو دوره عطا همدم که این اشاره کردیم که تا کرملگاه برسید، این مسئله محتوا بود. یعنی مؤسسمون خواست که با عوض کردن سرمحرر یا از کار گرفتن سرمحرر همین اهل قلمی که اساسا ژورنالیستان پیشبر بود همین رو به یک اندازه لجامشون رو کشد و یا پریشان کند با بهانه با گزیته‌های دیگر گذراندن، کار دیگر فرستادن. این خیلی نیتی کمسمول بود و اولین اعتراض ما اهل کمسمول تاجیکستان که اکثریت شرکت داشت از پشت همین گپ سر شد. یعنی این با نام در حمایه عطا همدم مشهور شد ولی اصل حمایه نه تنها یک سرمحرر بود بلکه حمایه سمت گزیته، محتوای گزیته بود، موقع گزیته بود و از اون سر شد که ما به طور رسمی مراجعت کردیم به مؤسسمون، با کمیته مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان طریق تلگرام، با کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی با عنوان گرباچوف تلگرام را کردیم. یک شبانه روز که صبر کردیم نتیجه نشد، پس کارشکنی با شروع کردیم. یک روز کارشکنی کردیم، حالی در بین تا روز دیگر چاپ 2 روز دیگر بود. روز اول که کارشکنی کردیم این گپ الکی به بالا رسید. پس با کمیته مرکزی دعوت کردند. کاتب ایدئولوژی به اصطلاح ایدئولوژی کمیته مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان دادابایف نام شخص بودند. ایشان با اهل اعتراضگران صحبت کردند ولی از اون صحبت هیچی حاصل نشد و یک لحظه در یادم هست که کاتب ایدئولوژی یک به طور سپارش یک آهنگ آمرانه مناسبت کرده گفتند که میدانید عاقبتش چش می شود، همتون از کار می روید. بعد دادا جان عطاالله که در بینمون اسما گبدون هم بود و هم صاحب قلم مشهور راست با سوی کاتب دلوگ گفت که چرا ما رو میترسانید؟ آیا قلم ما رو کشیده میگیرید ما دیگه هنر نداریم؟ هیچ نشد کلان زده روزما رو میابید، روزقمر رو میابید. این عیناً گفت دادا جان عطاالله بود و این یک گستاخی بود در قبال کاتب ایدئولوژی حزب کمونیست. دیگر اون کاتب ایدئولوژی هم ندونست که چی گوید. یعنی صحبت ناتمام با گفتیم که ما اعتراض رو ادامه میدهیم، خستیم برگشتیم. یک شب دیگر در خانه اپای گلچهره مادر گزیته گلچهره فاضلова که شعبه مکتوب کار میکرد تا سحر در خانه روز کردیم که چی باید کرد. روز دوم البته اعتراض سر شد. دیدن که در ریدکس هیچ کی نیست. از کمیته مرکزی حزب کمونیست با واهمه هم افتادن راستی گپ و به ما خبر آمد که کاتب یکم میخواهد که درد ما رو گوش کند و خورد. همه کس رفتیم، یک حدود 27 نفر بودیم. قرار محکم؟ بله قرار محکم. بعد یک نفر فرو آمد یاورشون گفتش که گفتن که اکو همه کس اکو نمی بروید نزد کاتب یکم انتخاب کنید، یک چند نفر نماینده هاتون رو کاتب یکم انتظارند. خب بچه ها انتخاب کردن 6 نفر رو رفتیم به قبول کاتب یکم. قرار محکم خدا رحمتی خیلی با آهنگ ملایم قبول کردند. همراه همون در گرد یک میز نشسته پرسیدند که چی گپ. ما گفتیم چی گپ، ما به شما تلگرام روان کردیم، در همونجا گپامو را گفتیم. ایشون گفتند که راستی پسرها من یگان تلگرام هم ندیدم یگان مکتوب هم. همین سحر یک ساعت پیش شنیدم که گویا که اهل کمسمول ژورنالیست های کمسمول تاجیکستان کارپرتایی دارند. خب همراه قرار محکم نیم ساعت بیشتر صحبت کردیم، گپا را گفتیم و ایشون گفتند که عیناً همون وقت خیر خوش گفتند که پسران مسئله خوجایف را با همین لحن گفتند مسئله خوجایف را ما
аз нав мебинем. ҳеҷ кас ӯро аз кор нагирифтааст. лекин илтимос аз шумо ба кор баргардед ки газетаатон пагоҳ нобаромада намонад. бо ҳамин суханон котиби якуми ҳизби коммунист моро аз кабинетшон гусел карданд ва бовар кардем омадем шумораи навбатиро ба чоп омода кардем баромад. яъне аз шумора то шумора ки 3 рӯз вақт буд ягон шумора нобаромада намонд ва ин қисса ба дурудароз кашол ёфт. як комиссияи ҳайати алоҳида аз ҷумлаи иттифоқи журналистон, ҳизби коммунист, кумитаи марказии комсомол, собиқа дорони журналистика таъсис доданд. он комиссия қариб 2 моҳ кор кард. яъне дар ниҳояти кор ҳамин шуд ки ҳатто ҳамдамро барқарор накарданд дар вазифаи сармуҳаррирӣ ва гуфтанд ки ба то ҳамдам кори дигар, вазифаи дигар пешниҳод мекунанд, шояд вазифаи баландтар, ва ба мо муҳаррири нав оварданд. яъне Талат Нигориро аз нашраи Пионери Тоҷикистон оварданд. раиси шӯрои васоити ахбори omma ҳам будед ки вазифаи ҷониаш ин назорати риояи меъёрҳои ахлоқии фаъолияти журналистӣ аст. бигӯед ки оё барои таъсиси ҳамин гуна шӯро дер нашуда буд? кӯшишҳои таъсискунӣ аз солҳои 2000 шурӯъ шуда буд ва ниҳоят омада соли 2009 ба ҳамин қарор расид ҷомеаи журналистӣ ки ҳамин кор лозим аст ва як гурӯҳи калон иборат аз 10 нафар ба фикрам ҳатто бо роҳхати бо кӯмаки созмони амнияти ҳамкорӣ дар аврупо сафари хориҷа доштанд. дар аврупо дар кишварҳои олмону ба фикрам австрия ҳамин гуна шӯрои ваъои онро диданд, шинос шуданд, омӯхтанд ва пас аз бозгашт аз пайи таҳияи меъёрҳои ахлоқӣ шуданд. ва ки он равандро ки худатонам хабар доред қариб 1 сол давом кард ки худи навиштану таҳия кардани мусаввадаи баҳсҳои меъёрҳои ахлоқӣ ва ниҳоят моҳи ноябр 2009 ин меъёрҳо аз ҷониби ҷомеаи намояндагони ҷомеаи журналистӣ қабул шуд ва соли январ моҳи январи 2010 шӯрои вао ҳамчун ташкилоти ҷамъиятие ки риояи меъёрҳои ахлоқии касбиро дар ҷомеаи журналистӣ татбиқ намояд дар вазорати адлия ҳамчун як созмони ҷамъиятӣ ба қайд гирифта шуд. фикри шумо дер нашуда буд? албатта дер шуда буд, лекин ҳар коре ки дер ҳам бошад бояд татбиқ гардад, хуб аст. албатта он вақтот фикрҳоям буданд ки зарурат шахсан ман ҳамчун он вақтое ки нашраи ҷомеа доштам мегуфтам ки барои нашраи мо, барои ҷомеа риоя кардани меъёрҳо ё ки касе моро водор кунад ё назорат кунад эҳтиёҷ нест. чунки мо аввал ин ки касе ки журналисте ки меъёрҳои ҳуқуқиро, қонунро ки риоя накард ва ҳеҷ гоҳ меъёрҳои ахлоқиро риоя намекунад. фикр мекардем ин як нав сензураи навбатӣ болои сари рӯзноманигорон аст. чун тундравию тундгӯиҳо барои ҷомеаи журналистии мо оғоз аз солҳои 90 сар шуда буд. сабаби то як андоза дер шуда гуфтани ман ҳам ҳамин буд. албатта он солҳои 90 дар фикру гӯшаи хаёли касе ҳам набуд ва таҷриба ҳам ҳеҷ кас надошт. гуфтам ки албатта дар ин кишварҳои аврупоӣ ки пешгом ҳастанд дар ин масъала, яъне ин меъёрҳои ахлоқӣ такя мекунад ба худтанзимкунӣ. бо пайдо шудани интернет ва раҳ ёфтани хонандаи дирӯзаи нашрияҳои чопӣ ба саҳифаҳои интернет, таъсис ёфтани шабакаҳои иҷтимоии гуногун, чунин андешае на танҳо дар журналистикаи тоҷик балки дар журналистикаи байналмилалӣ пайдо шудааст ки дигар рӯзнома мурд. шумо чӣ фикр доред? оё воқеан рӯзнома мурд ё шояд замоне мешавад ки мо боз ба рӯзнома бармегардем? ин даъво ё ин пешгӯиҳо ҳанӯз солҳои 50-и аср гузашта ҳам пайдо шуда буданд. вақте ки телевизион пайдо шуду рушд ёфт,
ҳамон вақтҳо ҳам баъзе муҳаққиқон ҳатто мегуфтанд ки дигар матбуоти чопӣ оянда надорад, худ ба худ аз байн меравад, вале чӣ хел ки рӯзгор исбот мекунад чунин нашуд. Ҳамин гуна даъво бо пайдо шудани шабакаҳои иҷтимоӣ, интернет, сомонаҳои интернетӣ авҷ гирифт. Вале фикр мекунам ки ин даъвоҳо асос надоранд. чаро? аввал ин ки албатта то ҷое бояд равиши самти иттилоотии нашрияҳои чопӣ тағйир ёбанд. имрӯз барои газета, рӯзномаи гузашта аз ин дар шароити мо ҳафтаномаҳо чопи хабар дигар ҳоҷат надорад. яъне бояд эҳтиёҷ нест, бояд нашрияҳои мо бештар таҳлилӣ бошанд, маводи таҳлилию тадқиқии дигар самта тағйир диҳанд. ин як. дуюм ин ки он технологияҳое ки дар ғарб ҳасту технологияи иттилоотӣ мардумаш одат кардааст ва аз рӯи ҳамон мутахассисоне хел мегӯянд, дар мо ҳоли ин дар даҳсолаҳои оянда то он дараҷа намерасад. азбаски ҷомеаи мо суннатӣ аст, мардуми мо хунан ботинан ба сухани катбӣ эътиқод дорад, яъне ба китоб, аз китоби муқаддаси қуръон шурӯъ карда то ба девони ҳофизу масалан саъдию дигарҳо дар ҳамин рӯҳия тарбия ёфтааст ва чизи катбиро бештар бовар мекунад. бовар кунед, як навиштаи рӯзнома газетаро, гуфтори радиоро, барномаи телевизиониро дар як мавзӯъ ба интихоб гузоред, навиштаи газетаро интихоб мекунанд, чунки хун дар хуни шараёнои хуни мардуми мо ҳамин чиз равон аст, яъне эътиқод доштан ба сухани катбӣ. дигар ин ки на ҳар кас имконе дорад ки фарз карем ё иқтидори технологӣ дорад ки барномае ки дар сари вақт натавонист тамошо кардан онро тамошо кунад ё гуфтори радиоро пас кард. нашрияи рӯзнома ба мисли китоб доимӣ аст. ҳар вақте ки мехоҳад метавонад онро варақ занад аз духтаҳо ва он чизи дилхоҳашро хонад ва дубора хонад ва дигар чизам. нашрия газета ҳуҷҷатам аст барои муҳаққиқон, барои муаррихон, барои адибон ки дар мавзӯи таърихӣ мегузоранд, як дастёри беминнат аст. аз китобхона мераванд, дастаҳоеро мегиранд, меомӯзанд. яъне ин бартариятҳо дар ҷомеаи суннатӣ мо имкон медиҳад ки мо ба ин даъво чандон эҳтиёт карда мумкин, вале ба умеди ин аз баҳри нашрия баромадан лозим нест. саломат бошед. мо ҳам дуо мекунем ки умри нашрияи чопӣ дароз бошад. ташаккур устоди азиз барои суҳбат ва ба шумо ва ба нашрияи чопӣ умри дароз мехоҳем.